Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take. Zdravo svima, dobrodošli na Fusu kanal i novi video. Mislim ovo Finiko. Finiko je najbolji grad u Antaliji. Dobrodošli Finiko. Ujro. Da li danas započinjemo vlog, Arda, ali zajedno? Jel može? I vidi palma. Jel može? Hajde objasni nam, Arda, gdje se nalazimo? Mi smo u Finiku. Da. Najbolji Antalya grad mıydı neydi? Antalya'nın en iyi ilçelerinden. Çünkü huzur, çünkü mutluluk ve çünkü portakal var burada. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Javljamo se vam se ponovo sa ulica Filike. Imamo malo smirenije mjesto za odmor. Rekli su nam poslije 4 sata da ovdje dolaze turisti, da dolaze ljudi koji žive ovdje. Sada idemo na marinu, usput vam snimamo plažu. Danas postavljamo da je veća gužva zbog toga jer je vikend, jer su svi ljudi došli na plažu. Vidimo mnogo ovdje porodice okupljene, roštiljaju, sjede zajedno. Postavljamo zbog toga jer je praznik. Opet vidjet ćemo kako će ta situacija biti naredne sedmice. Pretežno naši ljudi imaju uvijek relaciju Antaliju, Kemer, Alaniju za dolazak na odmor. Međutim, mislim da pored tih mjesta ima dosta drugih mjesta, ali ako već dođete na Kemer, da izaberete neko drugo mjesto, da prošetate jer je ovo dosta blizu Kemera, dosta blizu i grada Kaš. Jedan je sa druge strane, znači bukvalno na jednoj strani je Sredozemno more, na drugoj strani je Egejsko more. I počinje tamo kutije, ono što pretpostavljam da ljudi sa naših prostora malo manje posjećuju, jer je najviše nekako ta posjećenost na Antaliju i na Alanju. Tako da koji god mjesto odaberete, mislim. Što se tiče Turske, nećete se pokajati. Idemo sutra posjetiti jedno novo antičko mjesto. Limira. Da vidite znamenitosti tih gradova, jer svaki nešto nosi. Posebno Antalija ima dosta muzeja, ima dosta tih antičkih gradova. Isto tako i ovdje ima više njih. Mi ćemo uspjeti možda jedne da posjetimo kako bismo uspjeli završiti sve aktivnosti koje smo planirali za dane koji ćemo ostati ovdje. Snimit ćemo vam marinu u Finike, sada idemo upravo tamo. Ovaj put vodi direktno do marine i tamo ćemo gledati zalazak sunca. Tako da ostanite sa nama i uživajmo zajedno. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass.
gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Trenutno smo stigli u marinu, sad smo posjetili gore svjetionik. Imamo nekoliko, ne znam da li smo snimili, imamo fotografija pa ću i to da ubacim. Koliko bude još nešto, a bit će sigurno. Znači na svakom ćošku nailazi neke zanimljivosti, neke ljepote. Tako da je teško pisati riječima stvarno ovo mjesto. Preporučujem svima samo da dođu i upravo se vraćamo sa marine i kada smo prošli prvi put ovim putem, prošli smo pred zalazak sunca, pred veče. Imali smo uživati u ljepotama tog zalaska sunca. Sada ćemo vidjeti na koji način je ovaj grad osvjetljen. Ja vam mogu reći stvarno da i mene ovaj grad oduševio svojim mirom, svojom tišinom. Nekako u ovom gradu ima sve što vam treba. Ako želite zabavu, imate i to. Ako želite mir, imate i to. Sve nekako u umjerenoj dozi. To me najviše oduševilo. Znači za svaki tip osobe ima posebno mjesto, znači sve aktivnosti za svakoga. Pa ko što voli neka izvoli, je li tako? Nastavljamo dalje šetnju kroz grad, sada se vraćamo istim putem da vidimo na koji način je osvjetljen grad, kako izgleda noću. Želimo vam ponovo dobar dan. Danas je drugi dan u Finikeu. Trenutno hodamo po bašti naranđi. Finike je poznat po proizvodnji naranđi. Možete da vidite ovdje. Znači ovako sada izgledaju, zelene u ovom mjesecu i dosta su ovako tvrde. Da idemo u jedan antički grad, a da bismo došli do njega mi smo izabrali od 3 puta. Jedan od puteva je ovaj da pređemo, da usput vidimo i baštu naranđi. Pa evo, još malo nam je ostalo do antičkog grada, pa ćemo se vidjeti kada dođemo tamo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts
running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. Limira Antik Kenti'nden aşağıya doğru yürüdük. Yorulduk doğru. Sıcağın alnında yürüdük doğru ama çok büyük keyif aldık. Bunu kaydetmeden geçmek istemiyorum Nefise. Finike'nin insanı muhteşem. Nasıl muhteşem? Şu yol üzerinde bile Limira Antik Kenti'nden aşağıya doğru yürürken yanımızdan topu 3 araç geçmiştir. İkisi durdu. Bizi aşağıya kadar gönderme teklifi, aşağıya kadar bırakma teklifinde bulundu. Hiçbir otostop falan da çekmedik. Tabii. Yani muhteşem bir yerdeyiz gerçekten. İnsanları da çok iyi. Bir şey mi diyecektin? Yok istemiyorum. Şu an bir okulun bahçesinde oturuyoruz. Okulu da gösterelim. Ya her şey minik, güzel, böyle derli toplu. Ya valla ülkenin küçük yeri gibisi yok ya. Bizim gibi büyük şehirler için hem yurt dışında çıkıp böyle gittiğiniz küçük yerler çok keyifli oluyor ki onlardan bir tanesi burada zaten. Bir de böyle işte minik yerler, minik ilçeler inanılmaz oluyor. Ben de artık böyle anlatacağım ara ara. Benim de çok söyleyeceğim şeyler var. Sadece Nefise Hanım'ın sesini duymayacaksınız. Çevirir mi bilmiyorum, bunları ekler mi bilmiyorum ama güldüğüne göre evet birazcık Soru işareti. soru işaretli bir durum. Ama ben de öyle konuşacağım yani. Benim çok uzak olduğum bir yer değil. Bu yörenin çocuğuyum ben de. Ben de Akdeniz'de, bir tarafım Akdenizli ama Sredozemno more diyor. evet. Ama yani gerçekten insanı çok iyi ya. Öyle böyle değil. Yol üzerinde aynı zamanda sudan bahsedecektin galiba değil mi? Yol üzerinde böyle yürürken birilerini gördük. Buyurun diyor. Su vermeye çalışıyor. Camdan çıkıyor. Ya hiç bu işte hani kaybettiğimiz duygular falan diyoruz ya. Hep bunlar yani. Evet. Zaten dün geldik. Birinci gün geldiğimizde biz şehre bayıldık. Yani böyle bir şehir yok. Böyle bir huzur yok. Yani aradığımız huzur bu. İkinci günde yani biz insanlara bayıldık. Yani şehri artık bıraktık. Yani biz insanlara bayılıyoruz. Herkes güler yüzlü. Lokantaya girdiğinde herkes gülüyor, sana bakıyor. Çok nazikler, acayip. Şimdi yolun üzerinde bir su doldurmak isterdik. Bir sorduk öyle bir güler yüzlü, gelin falan. Onlar şişe değil yani. Onlar seni çağırıyor gelin derken anladılar senin yabancı olduğunu. Gelin gelin diye. Bu esprileri keselim tabii. Evet anladım gelin. Hem emir kipi kullanılır hem de kelime Ama olarak. bizim evli olduğumuzu yüzümüze bakarak anladılar. Hayırlı olsun falan dediler böyle bize. Ya bilmiyorum ya, muhteşem bir şehir. Antalya'yı zaten seviyorduk ama işte hep Kemer, Alanya tarafında falan takıldığımız için Antalya'nın böyle öz dokusunu, insanlarıyla buluşmayı, bir yere gidiyorsanız mesela size bu videoda tavsiye, muhakkak böyle küçük şehirlerine, küçük ilçelerine uğrayın. Oradaki insanlarla temas edin, oradaki insanlarla konuşun. Çünkü gerçekten gezdiğinizi ve başka yerde olduğunuzu o zaman anlıyorsunuz. Çünkü Kemer'e gidiyoruz, Alanya'ya gidiyoruz, yine Ankara'dan gelme insanlar değil mi? Evet. Yani Ankara'yı sanki oraya taşıdık. Oranın Aynen. kültürünü, oranın dokusunu sanki orada devam ettiriyoruz gibi. Ama biz burada bu sene yaptığımız farklı tatille birlikte gerçekten bunu keşfettik. Çok iyi insanlarımız var. Bunu Nefisa'nın görmesi de ayrıca gururlandırdı beni tabii ki. Tabii. Yani Türkiye hakkında kötü bir şey söyleyemiyoruz yani. İlçeden ilçeye çok fazla değişiyor. Mesela bu şehir, ben şu anda kendimi yurt dışında gibi hissediyorum. Keçiören'de. Tamam, buradan biz de Keçiören. Ortada kendimi yurt dışında gibi hissediyorum. Afganistan'da. Afganistan evet yani. Keçiören'den buradan bizi Hindistan. izleyenler olabilir. Yanlış anlamasınlar. Keseceğiz zaten. Keçiören zaten bir şey videomda oldu. Her yeri için söylemiyoruz tabii ki bunu ama Finike'yi beğendik. Bizi izlemeye devam edin. Takipte kalın. Cut. We're gonna be two hearts running wild.
na Gökliman plaži. Ben de buradayım. Nedaleko od Finike došli smo na Gökliman kojular. Tamo je nekako mirnije dosta nego ovdje. Ovdje je veća gužva, ali je more isto tako prelijepo, ima prelijepu boju. Danas smo otkrili ovu novu plažu, malo smo htjeli da napravimo neku promjenu. Sad se vraćamo ponovo u Finike, vraćamo se tamo da vidimo gdje ćemo nastaviti naš današnji dan, odnosno gdje ćemo završiti današnji dan, jer već je uveliko kasno poslijepodne. I već nam je vima, od jutru smo na plaži, dosta smo promijenili 2 plaže danas, jer danas imamo nekako beach day, mogu tako da kažem. Pa sada se uskoro vraćamo i nastavljamo šetnju ili ne znam kakvi će planovi biti. Vidimo se! The best we ever had, and we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shot from the top. Running wild, we're gonna be two hearts running wild. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Dobar dan, danas nam je 4. dan, čini mi se, na Finikiju i danas smo odlučili da sa Finikija dođemo u grad Demre, odnosno mjesto koji život proveo jedan dan. Velika je gužva u muzeju. Ljudi ovdje, najviše sada ima turista iz Rusije, dolaze da se moli, pali svijeće. Sve ono što smo snimali ćemo podijeliti s vama, a svakako nastavljamo i dalje. Vjerujem da će vama biti dosta zanimljivo da vidite jedno ovako istorijsko mjesto, pa nadam se da ćete uživati s nama. As the chemicals they take us higher, the night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Pola sata udaljeno od muzeja došli smo u Mira antički grad. Liči na ostale antičke gradove koji smo posjetili do sada, međutim dosta je veće, naravno. Možda vidite one male od kamena napravljene stolice gdje su sjedjeli kraljevi. Znači ovdje su sve koristilo se kao parlament ranije. Ovdje su donosile neke one glavne odluke. Ovdje je svo stanovništvo ovog sela pristovalo, ovdje su sjedali na ova mjesta, dolje su sjedili kraljevi, ovo su vrata na koja su izlazili kraljevi i dole su se vršilo zasjedanje. Na primjer, ako neko učini neku grešku, počini neku krađu ili slično, neki zločin, ovdje mu se sudilo na osnovu toga na koji način će ga kazniti, da li će dobiti smrtnu presudu ili ne. Osim toga, održavale se naravno i predstave neke, ali sve najviše nekako koristio za to zasjedanje. Mi smo se oduševili. Jedan od najvećih antičkih gradova koji smo posjetili do sada. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again.
Wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Turnuvamızın ilk maçını Demre Efes ve Imperial takımına büyük bir alkış alabilir miyiz lütfen?